mbere tutongira nande na matigari ya West Meru tumothi na mbere County Meru tuthiete ata County Meru kuona mantu ni governor kuna batie butana na MCA na bio abunge kuna miario mbe bukiaria bado bukiarania kuna ni abutiete antwega kuma bogo iro wako na cartels County Meru uti muntu wena kirira muntu wena kirira kyawe na muntu wena kiongozi bitango ibwega this world literally uti wena County Meru teta wega na muntu othoma gazeti kana muntu thikaira radio kana akathikira agatega TV uti muntu tukumenya County Meru teta wega County Meru na thina ne no tongeria tongeria wa Meru wena thina no ntu atongere bati kwaraniria ngore bati kuyanwa atongere bakurumana atongere bakubombania atongere bati gwakana atongere bakuthirania au ni othineri ya Meru na bio tumatho tongere baitha wena mantu yonde kakwiba side A na side B na ndiko baba kuwa baina antu muno ibakarite twinto twantu ni bakarite antu ogwa banga bakwenda kuye into bireko na ndi inkoria meri mwe kwikiria mbora kia ndi inkoria atiri kithiro tina njira meri tone thigari cia county maindayana rira thatu ito Meru county tone thigari munya no ari ngavana yari ngavana no rangirite mantu bire yo kute muyumbi nyomwe akinya anywhere athithia ni thingira munya titikirite itone thigari ya kirete mulungi na guti muyumbi othithia anything wombo utonya thigari kirite mulungi ayukiaga antu kana inyeta na india jago ukiaga no provision yetembi lakini ayumbi bo atiri maendeleo ya thithu na bakona mathini maendeleo atukithitho ko igora gekuria na ikuria kitore atiri amaendeleo ya tona ari tukona rui na rukwenjwa tukona ari kurenjura rui antu areta kilomita 5 ta rui baita kilomita 11 tukona ikorakirwe chukuru ya ECD kirakirwe tukona barabara ni rakirwe tukona ndawa ikirere kaji hospitali ni wakwa mantu ratona yonderi kayetiro iyo yuri torakia na antu ameri babiri kuthikira boya abakamenya atiri tubiri kuchuria atiri development kana maendeleo yaraburi kuretwe thirikari national government yariku maendeleo yaraburi kuretwe thirikari county yariku maendeleo timichemanio tindwembo tisarakasi tiko bafanya maendeleo maendeleo kiki sarakasi sarakasi anta badhikire ndio kile na sarakasi usani maendeleo ikudhiri anto dhirira watu bagwidhiri baibo bongo ile biri kudhiri kari aki menya anto akawa kathina kidogo nturene watu kwa mture au pengine aina thina ya kuikia mwana cukuru antu wachamana yo bakotha mbecha kwagikia mwana raku cukuru muntu agakwira nyumba antu wachamana yo bakotha mbecha baka nyumba iriku those are called emergencies ten disaster lakini ukiakwailia kithi rojo tiruriku watega the location mzima sub location mzima etena rojo rota etena mbo nyemwe antu batumbo chimane baichutania botha milioni 5 baibo bongo benja mbo bachikira itimaka itigana it will take the government itigana ibo thirikari irio na urakwa thithwe mbere mantu ayo ndhe kwa thirikari ranene ki national government kwa gana kintu kwitwa devolution kwini kama antu thirikari na mekire antu mashinani ibekire rwe ibawithire barabara ibadire stima ibadire cibitari ithithie mantu ayo ndhe abantu batumba kuthithia baibo bongwa iyo no kuge thirikari hapana ti mantu yangi bwana Ndio kiyotheri iso ni usadi. Usadi wachana naye. Ndio tumetuma mimi wewe kuelewa. Watu tunayumbe tutena ndoto kuo tunaendelea garika. Thirikari ile buri kwita itangwe ya utetheria cyagunyirukia antu mirigo. Thirikari yetu ya county azo tutojamaneka tuta kuromba barabara. Twachimena tuta kuromba roji. Tukaromba ndio ntatu bana mega dams. Na damu mingi kwenjwa. Na kinya tuwe athi damu ni kwenjwa. Na kinya watapani ni kwenjwa. Stima ijiwe kroa. Mantoke kama ingia kuthithwa. Pacho yetu Meru nongaturwa. Na nyeto ke wakanya. President ya twakanya twetana kuru. Bruto etikia thogero gire breakfast wa tonyira. Yana ande thikira manto yambi. Ya Meru. Mbere mwenini mheshimiwa kwa tukania anto watatu wakaria. MCA represented MCAs. MP Omai represented MPs. Alafu kwari na gavana no ari. Alafu endi na wake CS yetu no ari.
na ndio kinyira MC yako alia kiaza kadiri yale kwa kadiri yale bwana ndio cheto toire ta kwa president ende ataturoma no uje turoma stima turoma barabara turoma yavi tuendelee kuroa uranyamera president kilo kwa usanii Meru Meru utigana na usanii aibu kubwa kabisa ende yote kuhe yote maendeleo tuko na bo sarakazi jaire seneti nio toiboega senetazi baringire dimuna no baringire kura ora baringire tu baira boega no tuibonere bo Meru buri kuendelea oliku lakini uti muntu ina kirira ai muntu te wena miaka kuma heri 16 ija mbere muntu kuelewa bantu uno magazeti yake lo rambi kana utaka TV ashura uti muntu kwenda kirira te munya Meru ina dina utoe lakini tubatie turutha tene mwashikina Meru tutikatwe na thiri nuntu MCA na biona MP bure kando mona dikala ngaba nya where our life is give and take yes take and take give and take kinyokenda uchore na buo uchori costly uchore bwe mkaramene muno no mango itikire muchore ayaya kwina wowe na wote takwino kinyakenda muchorora asizambite kinyakenda kera muchoro bwe nandi katu tutikuvumiliana Meru twetikandiria tukaranthi twaria turi atongeria no kya kutega kuri atongeria bari opa ajumbe bonde bari amu National Assembly National Assembly bari amu bakole lugai imwe MCA mefteitiende bari amu ndari ya bana ne komini nao baba gwe wetre bonere bakinyire dinera tu Meru nandi uchuria atongeria 59 kuringanira atongeria 11 atongeria 70 atongeria baduri yo yantu elected leaders 70 nani ko kwenda kuantu okweli ba kwenda bana antu batuba kwenda yani batuba kuyoroba kuwa afana ibo kuma senete ko gita governor na wira mashinani ibo abangira ida bukarende uba bunge muntu muna auga tu karande guru torani tu ita governor na mulino wake no torende na mulino wake batiki mwe batiki mwa mulino we na tati isi aza sio area no tubakwidira igadio ro ikadi na ndere uwo geta governor atia buri bunge yubo ingi na batineti nyezi ni bunge tu etina local sande ya geta governor tutumo saban governor ne tina de kibaruga ni bunge ya county assembly na kanega na ndiri gidira atuko boiti jaiti ni county assembly na county assembly na mukuru kia budget ni watu teke tuira kio ya uno local stand na ni mante mwe ya kwenda tu no ngabana we ngombi yo chinya mind ya kwa nini kwenda Meru be atukarandi twaraniria Ameru akunisa sawa ake awitana Ameru bakarega kana tongere bakarega whether bana koinya bana whether bana dina lakini mwana za chance ya witana no tu no wakona ni no ile ta olive branch aikire olive branch aikire ndacha tukinya ndacha tu tukarembe tutesaidia rengi aranirie tule Ameru akara ko wetare bo mangata nande unku ndikuria atire wotika mtu akerela gwishawe woru tawera cha buga tiganya west ndi bumure ariko autiganya west no ntu tukumya plan irereo kwera kulungulania kutoka ngotongera Meru bwira boka dio sarakazi spread kila mahali kutoka kile kile MP sarakazi kile KFC sarakazi oya kutoka Meru boka ndikote matita okay agora matita no matita ni msieno ya kimana mekinyamara tuitangwena MC barabai bakwenda uitangwena ba tuitangwa hapo na tena dina bo kabisa na ngweni nyingi kumke uitana MC na batu turi ajumbe ira tukoma gitatu ba utu twari tatu tyagwiri kwa kwenda chini effect nyereko lakini kirako kwenda tukiwatanira na county thirikari county tutumba kwa twistend turana ndi ngwetire ka anko example ndio ndi na KMTC twari twabangita wakana machinery kirito murungi ari ngaho na kirito murungi na mbeta aka laboratory ya KMTC na kamba aka bingo cha administration block na tutongewe tutanene ya civil unda you can block ila civil na
ndaka twice ndakira sinana ndaka 2 floors na ndari jaburu na torugura kem sinambia kubomero ndiko na kioro kira kari tayari ngetende ndakenya kioro na ndacho anda wakai akurino biti mbenge cyareo cia ofisi torugura KMTC dai enana lakini utererungi no yeterete ndiko la siku wara muchamanio beta antu batu meoro bakua nicho kwa antu era batikira baida mbere yantu akaria tumanto utu nondo nakwenda kuendwa menya we mutongeria ukathayo uchita mutongeria nobule kuchura kia ne hatankuwa ne hatan inambikiti antu baba nyumeko wito chiendelia psychophancy wa psychophancy kinya woni ngeda na ndindi mujumbe tia westi lakini tumbo kuthithia yake nanga kuthikata nene na kwita ngibaringira ampina uwiri wainira nini marire my friend utikona utone ya respect mundu bujura kinda kwa ende kuwa na mchamene na alitaya ndeleverage tanto avera ndi basti matonge ko mandelo ya to kona yo nde ya gavana wa county na tunda gavana ya ndari kengo waronto kone kana ne wambi ngavana yo tu bakita jibe ko ya ibirigete bakita git ya ablution block kachoka kaka yo bichi na nyanka mwa kioski kama kioski the same nini etakirio lakini yo ndaro na yeye ngavana kede ngavana na nditu mwalenga ya kugira tell the governor atari kengugewe simple and clear let her come and finish akuja maliza kazi yake tu endelee manto yako ya uchiende vyao atino mwanga tu mu press keda nanko enda kwenda ngavana Meru tafadhali ukadhikira ntu bara ko pa u press those are useless people na watu mbo hotel muntu ukadha fongete tumbo hotelia itara dena agadeka ba mtunge because we are psychopaths muntu ro gwera uma agwera aje tuburi wetu tukarige ngo ntu twambereje we are account tumibangire iyo ira ntu bambatiganya bese atiri itabangite kuthia ngugi 2026 akamalero no plan ya kwikari inombe je konorera lakini ile kwa kwinira alafu tutobora tutatira sarakasi ambayo ina maana tulienda kuitangui without tutubanda manto ya tina ndiranga bana banga kukurwa project ina kuta project ine ndene gisho bunge ya Tigania West agakwita umoja ukoira no utikidia ukinyano ankwire tinya kuya kurura project ine kinyanga bana kadena muchamende Tigania West ambere lako na bidani muchamende ngeta ngabana ipatina in development nimbona tamekiba tikinyame chemoni yake lakini muchamende wakara rurukire nade wararukire Nairobi pengine no ira kiurio kuria bunge ukita rukire ate kana wewe previous night ruruyo ngabana Kenya na ukero probably ngabana Kenya good issue not sure muthikiri tena John Kanyide Mutunga ndene studio Chegeto FM